Na ndela muna kuliwe bata muna nangiwa biashara senyu. Andika na ima sietwa? Yes. Nundu ninuki te mituki. Ana okanga motedia. Nyandiki ima ni mwimbisi. Obisi ya mundu unukuita ni munene. Ona nyendinesi ukowa. Mundu aendete na mutoka ona boda boda ayamba asiibe tangwe. Mundu wa murkokote ni amba kubita no ngubita. Na gavana timu nene no mundu just a person. Na alama yokile mali kama ofisi no mayambi yaona ima nene. Mamen, tell them. Please, tabi yandu alama yokile kama ofisi no makona ta nene. Tia nene ni nyua nene. Nondo ni nyua mweke ama ofisi ni. Na no nyua mutonya umumi ama ofisi ni. Kogo saibi nyosu wenyu. Niwa yu ofisi account siba. Nina kala bubu. Na muna mbona land lisiana. Mumbene. Yumeki ye mubingwa na sia. Atuweki wa sia ni wali. Ofisi ya public wiki